Bamba. Amayokathi lisonto ngizokubamba wena. Uzombamba? Ngizokubamba kusasa. Hayi Nyathemba wengane zakwethu asibone lapha ukuthi insizwa siphiwe lapha sizombamba umayogathi-ke ingane zakwethu nami ngele video ngiyithole sengiyithola ukuthi kusukela laphe aze athi uzobamba umayogathi laphana sazi ukuthi-ke sebaxabene ngani-ke ngane zakwethu nokhumbule ukuthi-ke elensizwa yake yakhuluma lapha sethu Mbeje laphana nangumuntu angancofana naye laphana umayogathi-ke laphana hayi ukuthi ancofana noMbeje ngoba yena uzovela ambambe amshuthe-ke laphana ephaketheni nangoku umayogathi okanye laphana insizwa esiphiwe iyathembisa ukuthi ngempela izombamba umayogathi-ke laphana kushuthi la kuhlangana khona ngeke kuze kumele tshane-ke ekoba ngaphansi ongaphezulu-ke laphana mhlawumbe ngana kwethu-ke thina okwakukuphawula asihlane comment section ngalolu daba.